سروک مجلس نومان کرتلمش درباره هفدیتنین به پارتیین سیاسی را دیار کرد که وانجبو دنابرا پارتیین سیاسی در سر قانون چارچوبی هفکرینک چه به هفدیتن پیک آنیه اوها گوت هیوی دکم پارتیین سیاسی جد دمک زود خباتین خو بقدینن او بریا مجلس بکوه بتانه وی کاری بقدینن جیگری سروک کما دم پارتی سزای تملی جی دیار کرد که وان آگاهی ورگرتنه که پیشنومه قانون چارچوبه ده دمک نزدیک ده جوان را وره شاندن و گوت اف قانون ده هری درنگ دناف 3 هفته آنده بری کو پارلمنتو بکوه بتانه وره پجراندن تملی راگاند که عبدالله öcalan ده جوینا داویا شانده ایمرالیه ده گوتیه دوی قانون چارچوبه زودترین دم ده وره پجراندن و همو آلیان بگره نبخواه. پیواژویا چارەسەریە di qonaxa çêkirina qanûna çarçoveyî de ye. Li ser qanûna çarçoveyî li vû tevgereke zêde heye. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş derbarê hevdîtinên qonaxa çarçoveyî yên bi partiyên siyasî re li meclisê daxuyanî da. Numan Kurtulmuş bi bîr xist ku Komîsyona Meclisê li ser lihevkirina partiyên siyasî raporek amade kiribû û wiha got. لور متنک هفبار جهاد آماده کرن او یک پرگرینگ بو ایراده بیچکبونی او بخواد کمیسیون هفبار یک پیک هات دخال ششان راپورا مدجی لسر خصنی مچو گوتبه دی جه بگره یعنی او قانون دی دمکیبه او دی درباره خو فسخ کرنا رخصنی دبه. نومان کرتلمش دست نشان کر کو قانون دی نبه قانون عفویه او ها آخوی. اف قانون دی نبه قانون عفویه اف قانون جبو کو اندام رخصنی چکان دین اوورن ترکی او فعالیت خو بداوی بکن. ده هفدیتنان دجی لسر فکر پارتیان یک بونک هیا ام دکوین دمکنو کو تکوشین تنی به سیاست با هیوی دکم پارتی جی خباتن خود دملدز بداوی بکن او مجلس بریا بکوه باطلانه قانونی در بخینه او پشت بکوه باطلانه یه. نامان کرتلموش لسر پرسا روزنامه‌وانان جارک ادن دیار کر کو بریا مجلس بکوه باطلانه اوی وی کاری بقدینن و گوت. پارتی دیوارن جمع هف و لسر مطابقات بکن و مکانیزم دی چاوب به دما خود دی چاوب دیار بکن دی متنک کرد به مکانیزم این چاودری این دولت دی راپورن خو پیشکشی مجلس جی بکن دنابرا پارتیان ده دی مذاکره بکرن و پشت رژیم متن قانون دی به آماده کرن. جیگری سروکا کوما دم پارتی سزای تملی جی درباره قانونا چارچوبیا کوتی پایین هفته به وکی بشک جوی پیواژوی وره پارلمنتوی دا خویانیک دا سزای تملی گوت کو عبدالله öcalan دیار کر کو دوی قانونا چارچوبی د زوترین دم دا وره پجراندن او دوی برفره به او گوت هر وها یک جخالین هریبن گهین این لحفکرینه یا کو سازی نامز پارلمنتو دوی پیواجوی ده دست پیشخریه که خورد بگرن او لگوری ذهنیتا دانوستاندنی پیواجوی تبگرن ام جی هولدانین خوازی ددکن ام ده درباره وام جارانده به سروک پارلمنتوی رژی آخوین تملی هر وها راگهاند کو کرتلمش درباره قانونا چارچوبی ده گوتیه دینی قاشین لگراوی ده اتمسفرک ارینی هیا وها دومان پارتیین دنجی لهفدکین کو اف قانون دوی حتی داویا تیرمه وره بجیهانین AKP جی بزلالی دبیجه اری قانون دوره لی راستیا کو پیشنومه قانونی هین نگهشتیه ما به خوزایی فکاران زیده دکه. جیگری سروکا کوما دم پارتی سزای تملی دیار کر کو دوی چارچوبه قانونی بتنگینه دست نشان کرن و گوت. اف گاوای کم و اجبو گاویندن این کو دیورن خالق دست پیکی یا گرینگ با. مگلک جاران دیار کر کو دوی قانون بتنگینه دست گرتن دوی برفره با مده دیتن خویا به سروکی پارلمنتوی را به تایبتی حساسیت خویا لسر بریز عبدالله öcalan tekes kir. Hazır çerçeve yasada konuşulurken bir an önce درباره پیواژوی دژی روژف بوی شوازیه تی پایین کوجی دنیا و هفتیا پیشیامه ده دم پارتی دست به سردانین پارتیین سیاسی بکه دوی ملی دوی خبات بردوام بکن چاوی رای گشتی جیل ایدیل پیواژوی تایبت چارچوبه قانونی هر روژف ده ایدی و کنگی وره مجلسی داویا مها ترمه تی دست نشان کرن نهاجی روشکی بسال پیشه نوچل سروی بو نهاجی ام درباسی نوچه خویدن بن ناوچه اسلوپ یا شرنخه جبر سانترالین کربی یا کومری رجا پنجه شیر زده بیه هر چند دانه این فرمی نهات بن اشکره کرین جیل خبات کارین تندرستی و نخوش دبیجن کو همه مالبات دبن باندورا و نخوشی دمانه
Santrala elektrîkeya Komirê ku ev 17 salin li navçeya Silopyaya Şirnexê dixebite, careke din bûye mijara nîqaşên têkildarî tendirustiya gel. İddia hene ku ev qirêjî bandorê li herêmeke berfireh dike ku ji Silopyayê wê de tir, diçe navenda bajarê Şirnexê, Qilêban û heta Zaxoyê jî. Tê texmînkirin ku li navçeyê nêzîkî 4000 nexweşên pençeşerê hene û her meh bi navînî teşhîsa nexweşiyê ji bo 10 kesên nû têdanîn. Rapor nîşan didin ku ji her 10 nexweşên ku li beşa onkolojiyê ya Amedê tên derman kirin, 2 kes Silopyayê ne. Nexweşên pençeşerê ne tenê bi nexweşiyê re, lê di heman demê de bi pirsgirêkên gihîştina xizmetên tenduristiyê re jî tê dikoşin. Ji ber nebûna îmkanên wekî radyoterapî û testên genetîkî li Şirnexê, nexweş tên şandin ji bo nexweşxaneyên Amed, Mêrdîn û Sêrtê. Azad Degerî 37 salî ku ev nêzî salî ku nîv e ji ber pençeşêra kolonê tê dermankirin, yek ji van nexweşan e. Deger diyar dike ku di malbata wî de dîroka pençeşêra genetîkî tune ye, lê îro hem ew û hem jî du apên wî bi pençeşêra kolonê re tê dikoşin. Kanser vakaları ciddi anlamda yükselmiş bulunmaktadır. Resmi olarak herhangi bir veri... Deger zêdebûna pirsgirêkên tenduristiyê bi santrala elektrîkê Kanên Komirê û wêrankirina jîngehê ve girê dide. Deger daxwaza girtina santralê dike û destnîşan dike ku divê tenduristiya gel ji destkeftiyên şîrketan girîngtir be. Welatiyekî din ku naxwaza navî wî were eşkerekirin, diyar dike ku dê û bavê wî ji ber pençeşerê tên dermankirin. Niştecihên Silopyayê dibêjin ku hema li hemû malên navçeyê nexweşekî pençeşerê heye. Niştecihan di dawî de bang li rayadarên Tirkiyeyê kirin ji bo parastina tenduristiya gel gavan bavêjin. Sadece Şırnak'ta değil, sadece Türkiye değil, dünyanın hiçbir yerinde termik santral istemiyoruz. Li Şirnexê bi taybet li Silopyayê ev santralên ji wan re dibêjin termîk santral gelek aliyên xwe xirab hene ku jehriyê dibarînin li ser herêmê bandoriyekî mezin çêkiriye ji bo mirovan jî ji bo jiyana mirovan xisiye xeteriyê heman demê de jî tahrîbatên mezin serxwezayên çê dike. Berdevkê Komîsyona Jîngehê ya Baroya Şirnexê ku heman demê de endamê platforma ekolojiya Şirnexê parêzer Fadil Tay wê merhebe û xêratin bernameya me. Serçava xêr selamet bad bişare xebat xweş. Gelekî spas ji bo beşdariya we di nava nûçeya me de jî hebû ev demeke li herêma Şirnexê bi taybet ev santralên termîk yani termîk santral ku ji wan re dibêjin bandoriyekî mezin li ser herêmê kiriye tiştê ku di nûçeya me de jî derketî pêş ev e rêjeya penceşerê li herêmê zêde dibe. Divê milî de em dixwazin dîsa agahiya ji we bigirin ev santral herî zêde li wê herêmê ku tên pêşxistin hem ji bo jiyana mirovan hem ji bo xwezayê çi bandorî çêkiriye xeteriyên çawa dayê ava kirin û bixwe jî bi vê re alaqedarin. Belê beriya niha beriya 20 sala ev santralên termîkê ünite yekemîn hat avakirin. 2003 em bêjî rapora çedê xebatê hatin destpêkirin. Santrala yan bêjî ünite yekemîn 135 megawatt 2009 ket meriyetê de xebata wê dest pê kir. 2015 jî di her du ünitên dî jî hatin dest pê kirin. Tev de 405 megawatt yani hêzî gelê mezin e. Em bêjî Herêma Kurdistanê de wekî santrala vê termîka li Silopya li Mastir nînî. Ev santral taybetiya wê çi ye? Ev pê kumira asfaltît. Pê asfaltîtê bikaranîn. Asfaltît wekî tê zanîn madeyekî gelekî kaloriye zêde ye. Yani dema ku ew tê şewatandin bifikirin rojê sedan ton kumir tê pê şewatandin ew kumir jî quntarê çûye cudî em bêjî gundê herbû li bespên wê quntarî de tê derxistin û ew bêjin Tirkî bêjin açık madencilîk. Pê dînamîta ew çiya te herifine ew wa kumira derexine ew kumir jî
انجام وده که غاز کیمیایی تایبەتی کاربون مونوکسید، کاربون دیوکسید، آزوت دیوکسید، آزوت اکسید، ککر دیوکسید، اوزون و ام بیجی متالن گران خوازای آب هوای دهره کنه و خطرات کنه روشا اکولوژی اکوسیستمه جوی که ام وکی هم پلتفرم اکولوژی شناخی و هم جی کمیسیون جنگی بارو شناخی و سالان هم خبات خبردام دکین وکی دیمه را جهات دیتن سال 2014 و چاقی ام ماموسته بیرکاری بیم همان ماموستاتی خوا بیرکاری جو پارێزەری جل آمدی بکر وکی جوی که شهادی هم هیچ بنا اب نخواشن جبرک و ترمی سانتراله زیده بینه رژیا زیده بینه مخواجی شهادی وکر اولو نخواشخانه فاکولتای دیجلیه تا تایبەتی اونکولوژی جوی که ام بیجی به نزی 20 ساله اب خاطره هیا بریا و انگیجی ساله 1999 حتی 2015 سانترال دیجی بی نیوا شهری نیوا باجاری ده اوج سانترال بحر راش کوما بحر راش وگی کاری که ناسین اوج 15-16 ساله نزی گنده سری بیه بوتاشه خبات و خب فلورین بردوام کرد ویژی راستی خطر گمازن ام بی نافچه آمه و باجار مکر باجار سروپ باجاری که مازنه یعنی نزی 180,000 انسان جیان خوا دوام دکنه ویده شنق توایی ده 600,000 انسانه یعنی ام بیجیم وکی باجاری که مازنه یعنی باشور کردستان ده باجاری که هم هری جوان و هری مازنه که شواجه اوه پتانسیل و جزده اجباروی که بجارا تنبی سانترال راستی بجاری هری گرنگه یعنی ام بیجی سال 21 ده از دانیان به بیر بخم جبو تماشاوان آنجی دبیجن لسلوپیای نزدیکی 4,000 ناخوشین پنجشیری هنه هر مه بناوینی دست نشان کردن ناخوشی جبو 10 کسی نوته کرد هر مه زیده 10 کس لسروی زیده به همه دبیجد هر مالکی ده بکیمانی یک کس به ناخوشی کتیه دانه نوسا لبر دستی وجی ای فرمی هنه راستی ام بولی بیجیم از چند جاره من هول داش بونا آگاهی نمیدی فرمی ام دست بخینه مخابن و آگاهی اش بونا بود راستی نین اشکره کن نادم مجبوری که من بو وکیل مین مجلس مجبوره که انرگا پرسه سرو انرگاسی در حق وان بویرین پنجشیر ده بلا آگاهی بدم من او خواستیه لبله راست ام زانی وقفا قیماقام سلوپیا نزی 4-5 هزار ام بیزی نخواشن و هنه چونگو ام زانیج و آلیا مثلا چیکه دستینه دسته که دستینه نه ام شوی زانینه افقاز نخواشنه وکی دی زاتن نخواشن تن نخواشخانه سلوپیا و درت چنه ام بیزی لفاکولتا آمده و دیجی لهم بیزیشته که و دانه بیجینه هر 10 نخواشن دو سلوپیا تینه افقاز بیجینه استاتستیک بیجینه وکی دیجی استاتستیکین دیجی ام هول دینه فرمیجی بسین ام هولدانه بردامه لسر خوازای جی است خوازم پرس بکم جبو وان سانترال اف ترمیک سانترال خوازای ده جی دبیجن تحریبات مزن ددن چیکرین به تایبت ایرشین کل سر دارستان شهر نخی هاتن پیشختن نج ریزی بون بسالان اف هر دروجف دبو هر دارستان هاتن قط کرن تالان اک ویرانی اک دارستانی ده چی بود دبیجن گلک دارجی برند وان سانترال ده دانو کارانی نه تصادف بین افجی aslında bir politikayı çamane politikayı yani her imama butan taybeti هشمندیا و کور بکت دار جکرین دار شواتاندن کومر داری خستن سانترال ترمیک خباتاندن و همه گرده هبن اف نشی دو قطن یعنی ام تمامیل کاری بیجی به فکرین کنتاری چو جدی روزن صدان تون کومر به مادن ام بی مادنجلیک و وکری به دینامیتا دارخنا او کومر هم آجارن تدا او نباتات و حیوانات و تدا حمید خطرات بنا همیشه نخواشی دبینه اکولو سیستم تبده یعنی او آف او هوا او آجال یعنی او پرگال تباهی ام بیجی اخراج بد جبروی که دار جکرینجی و سالا و 5-6 سالا راستی او پرسکرک هبی ام بیجی هودان ما دجوی گیلین سوچ ما تومار کرد در حق ویده وکی باروی شناخه و پلتفرم اکولوژی شناخه و ام بیجی
اهدا شناخی ما وکی وگره هول دا در حق و هم مجارن کمره ده هم مجارن دارجکرین و دارشاوتاندنه ده هم مجارن سانتران ترمیک ده هودان بردام وک تابی که هاویر دور تواهی باندور دکه گرده هون یعنی بفکرن صادان تون کمر درکه او مثلا گران دچه آویده او آویده دچه دیسا و نباتات هشینات یاده انسان دیسا و هشینات دخود دیسا تی لش مروف ده یعنی دنیا و انسان ها جیت خرا کرن ام فتین نخواشین اگزاما فتین نخواشین پشه فتین نخواشین ام بیجی دلیق ام بیجی نخواشین چلیاق نخواشین همه جوره درکتیف همه یعنی گردای ام بیجی زانستی آلی زانستی و اواتیت تقسکرین او صدم ایوا یکی سرکه سانترال ترمیک و کمره باشه ام gelekî spas dikin di derbarê va meselê santralan de gul herema Silopya û Şirnexê ku ji heriyê dibarînin we nêrînê xwe mere par vekirin bi rastî jî demê me nema me dixwast em hinek pirsên din jî bikin demê pêş em dîsa dixwazin we bikin mêvan ji we re jî em qawet dixwazin ام بیست سپاسی که جوانه که اف مجار گله گرنگ راستی تایبتی بونا با کره کردستان چون اف مجار همان دمیده باشور کردستان جه علاقه داره که حتی روجاوا جه 30 کیلومتر جوی که اف مجار گرنگ هوا ارفست روجا بده ام سپاسی خواهد کنه و که پلتفرم پروژه شناخی و که کمیسیون جنگ بارو شناخی و که اهدا شناخی سپاسی کی خبرت باش